ukuthi kwawumuphi unyaka inkosi ishumayela eNhlangikazi. Yathi mayisiqeda inkonzo yathi kuzongena inkonzo yabantu abagulayo. Wathi-ke kodwa akazukuthandazela yena, kuzothandaza umfundisi ongabona. Washiya ubhoko wahamba waya edokodweni lakhe. Babuthana-ke amaNazaretha sihleli, wawuthi uma uhleli uzwa umoya obandayo oshwezayo. Uma ushweza lo moya ahayiza amadimoni. Kwakuma abashumayeli emaceleni begadela abazovuka babaleke. Qhubeka ethandazela kumfundisi ongabonwa. Ufisa ukuthi ubheke kodwa unovalo ukuthi uzobheka kanjani, uzobonani umfundisi ongabona. Wathandazela-ko yaqeda inkonzo yabantu abagulayo behayiza. Kwaba nentombazane elokhu ihayize njalo kwaze kwehliwa kwayiwe emadokodweni elokhu ihayize njalo. Abantu becabanga ukuthi mhlawumbe ngoba yayithi iwubaba mkhulu ilanga ethi mntanami. Kwaze kwahliwe entabeni yaseNhlangikazi. Wafika nasekuphakameni leyo nto nje umuntu osangene olokhu ekhuluma ethi uShembe umntanakhe ubaba mkhulu. Kwathi ngelinye ilanga sezwa insimbi ngo-1 ebusuku eyishaya lokuzana uZulu lo wayishaya insimbi athi uyambamba aphinde ashayele. Emveni kwalokho bambamba-ke bamsusa. Ubaba-ke wathi akubizwa abaze ngoba washayeka, kodwa noma ngakushongo lokho. Kwalandwa abazali bakhe bafika. Mase befikile bebika ukuthi abazothi bazohamba kanjani ngoba lokhu esangene nje enza izinto ezisangene. Wasethi kubaba wabatshela abazali wathi uzothi mayiphuma la ekuphakameni uzophila, akazukuba nalutho ngoba lokhu akwenzayo uhlanyiswa isono. Isono kwabachazela-ke abazali bakhe ukuthi wathi eza la ekuphakameni wayenza ucansi nomlungu. Ingakho-ke umfundisi ongabonwa wafika wamthola ukuthi kubengafanele nokuzogibela la entabeni yaseNhlangikazi. Ingakho-ke ecwaneka kanje. Kodwa uzothi mayiphuma la ekuphakameni ahambe aphile. Ilokho entabeni yaseNhlangikazi. Sengizongena-ke enkulumeni kamfundisi uThabethe. Thabethe umfundisi wey'nkonzo eGoli. Wezwa ukuthi ukhona umprofeti eNatali othi mangabe ukhona okufunayo noma ucelani uyakuthola.
wayengenabo-ke abantwana wase ehamba-ke umfundisi uThabethe nomkakhe wehla wazala eThekwini. eThekwini wafuna-ke ePhakameni, wathola ePhakameni. Wathi uma efika nje enkosini yasePhakameni kubabamkhulu wasebika-ke ethi akanabo abantwana njengoba sebeze bakhula nje. Wasethi ubaba wamkhulu kuMnkosikazi kaMfundisi uThabethe akathathe iy'ncathulo zakhe azibelethe. Nempela-ke wayithatha wayibeletha zombili, wasehlala nazo. Wahlala isikhashana, wasethi ubaba hhayi sungayilethi iy'cathulo zami. Waseyayigomula-ke wasethi uzobathola-ke abantwana. Nempela wabathola abantwana ababili amawele. Noma-ke leli elinye lenda wasala-ke lo yedwa. Wakhula-ke umfundisi-ke wase esimtshela-ke inkosi ukuthi akehle-ke eGoli azohlala kulo muzi wasePhumleni. Nempela-ke lapho-ke wayehleli-ke ePhumleni-ke wazoba umfundisi wasePhumleni. Wayehamba amazwe-ke eshumayela, hamba koPhongolo, eMkhuphane, oBivane, hamba eNgoje, kwakunomuzi lapho eNgoje, nakangena eTsheni. Kwangena eTsheni kwakukhona umfundisi uMwelasi. Wabasesikhwebezi kwakukhona umshumayeli uButhelezi Sikhwebezi. Lo mfundisi uNhlengethwa wayesengumvangeli ngaleso sikhathi wasengohlweni indawo eDanhouse. Babekhona kwayibandla likhulu elalikhona ePhumleni. Mhla inkosi ilanga-ke sokukhona ilanga lahamba ladlula ePhumleni liyolanda uZulu le entombe ngasophongolo. Esengumfana imlandela ukuthi azoshaya insimbi ePhakameni. Mfundisi uThabethe-ke wasethi uyacela enkosini ukuthi uma isibuya ngapha idlule ePhumleni ibone ibandla abantwana bakhe. Nempela-ke inkosi yabuya-ke yabafica ibandla seligcwele ePhumleni. Lapho umfundisi uThabethe wayehlabisa inkomo inkosi. Leyo nkomo angazi noma ngizosho ukuthi yayilandwe kithi kaSibani. Wasedlula-ke kwakuthi njalo ngoJuni kwakuba inhlangano yasePhumleni. Kusuka izitsha ePhakameni kwakwehla umshumayeli uKhumalo oYilanda. Bese buya-ke ahlangatshezwe-ke esiteshini, sihambe phansi izitsha afike amukelise umfundisi uThabethe. Bese beyiphindiswa emuva futhi nangoDisemba zifike kuzomukeliswa beyibuyiselwa. Kwaze kwafika lapha isikhathi-ke umfundisi uThabethe ehamba emhlabeni.
Umfundisi uThabethe wahamba ngoMeyi 2. Isikhumbuzo nje sakhe sasenzeka njengesika babamkhulu. Ngoba yathi inkosi asokwenziwa isikhumbuzo. Kwakuwumfundisi-ke ohlukile kunabanye abafundisi. Ngoba yena wayehlala esihlalweni nenkosi ilanga nalo iy'hlalo zazibambile. Besokuqala sikamfundisi uThabethe. Bese kuba esenkosi. Ekuqaleni bese kuba esesibili bese sikamfundisi uThabethe. Kwakunelilo-ke njalo ngoLwesine umfundisi uThabethe wayekuthi ngo9:15 wasebusuku kuyoba nomthandazo owawenziwa wokuthandazela izwe, ukuthandazela amakhosi. Kuhlatshelelwe ingoma ethi sithethelele Nkosi yethu, sithethelele Jehova. Thixo wawokhokho bethu, sikhumbule Jehova. Siziboshwa uze uzosikhulula, siziboshwa emhlabeni. Bathethelele okhokho bethu, bathethelele Jehova. Thixo wawokhokho bethu, sikhumbule Jehova, uze uzosikhulula. Bese kuhlatshelelwa-ke kuqhutshekwa nokuthandaza, kuhlatshelelwe futhi isililo. Kwakungezona ihlabelelo, kwakuyizililo ezazithandazela izwe ukuthi abese kuhlatshelelwa ukuthi ixwayane abaprofeti bamanga abeza kini bembathise okwemvu ngaphakathi bayizimpisi eziphangayo, niyakubazi ngey'thelo zabo. Khona inkosi yakusho kubo ithi, sukani kimi nina benzi bokubi, niye emlilweni ophakathi. Zonke izithunywa ezikhohlisayo ezingathunywanga uJehova ziyawuthuthumela ngokwesabekayo esezibuze ukuthi nathunywa ubani. Kwakuye kunjalo ngoLwesine kube nalowo mkhuleko. Kuthi noma inkosi ifikile ilanga lifike ngena umthandazo ka6 osokuthi ngo9:15 bese kuba kushaya insimbi. Ekuphumuleni yayikhala insimbi. Imizi emibili esiyaziyo yayikhala insimbi ekuphumuleni, ikhala ey'deni insimbi bese ikhala ekuphakameni. Le mizi nje emibili ekuphumuleni nasey'deni ikhona insimbi, yayikhona insimbi ishawe ngoba ey'deni-ke ngokuphela komuzi wasekuphumuleni abelungu bewuthatha bewususa. Yathi inkosi ilanga mayisifikile yathi ukuphumula sengiyakuthatha ngikusa eLinda. Kwathiwa-ke abantu-ke bazozibonela ukuthi bayaphi njengoba sebesuswa. Basuka-ke abanye bayokwakha eMondlo. Kwakuphela komuzi wasekuphumuleni. Kodwa asala izindlu zikamfundisi uThabethe nomkakhe. Yasithi-ke inkosi abahambe bombiwa bayofihlwa ephakameni.
nempela ke bahamba bawombiwa. Mfundisi uThabethe ubaba wayethe uma kwalala kukhanyisa isibani njalo kwakukhanyiswa isibani. Asazi-ke uye kuphela-ke ukuthi umfundisi ohlukile futhi uThabethe kwaba inkosi ilanga ilona umfundisi elamthengela imoto. Leyo moto yayimnyama kwakuthiwa umlamla nkosi. Ziyeke bulalane emfoka mayekisi. Wathiwa yayilethwe udriver igama lakhe isibongo sakho kwakunabhodi owayilethe ephumlini. Ayihamba ngayo umfundisi uThabethe kwathiwa kaShumayela hambise ivangeli wonke umhlaba. Nempela-ke wayihamba ngayo leyo moto eyathengwa ilanga. Ngathi-ke ngisema lapho engisakukhumbulayo. Khumbula Phakameni. Nanda 88.4 FM uhlelo lwakho lomlaleli luba njalo ngamasabatha kusuka ngo4 kuya ku6 siyashoke sithi imini yesabatha ibenhle kwabangcwele sibingelela konke olalele uvukile ngalesikhathi sisekuye inyanga yesikhumbuzo senkosi ilanga. Engakho sithe hayi asithathe amazwibela lapha ya kwabalibona ilanga kuningi kodwa ke siloke sihlephula nje kancane kulokho kusuke kukhona sithi hayi anizwe la umkhokheli lapha ya ubesasipha into ayibona inhlangakazi ngesikhathi senkosi ilanga kuzofika umfundisi ongabona ezothandazela abantu enhlangakazi izimanga lezo ezenkosi ilanga abayibona ke wasedlulela nasendabeni kamfundisi uThabethe wasekuphumleni eFryhead abanye bake bayizwe nje leyo ndaba kodwa indaba engaxoxwa ya namhlanje ke nginayo umshumayeli uSpisi umfundisi akekho namhlanje sinaye umshumayeli uSpisi. Mshumayeli hayi sicela ubingelele. Angibonge Thabo Sambothi mfowethu. Ngibingelele kuwe ngibingelele kusonke nobowethu la umfoka Mncango. Ngibingelele abalaleli beNanda FM. Sizibongela ukuthi uJehova sasicelile ukuthi uma evuma siphinde sibe khona. Nakho ke sikhona siyabonga sithi inkosi mina esabatha ibe yinhle kwabangcwele. Siyabonga mshumayeli. Isikhathi ke manje sithi it's 17 minutes to 5. Siyangena ke manje singena khona uhlelweni sihlala khona impela sizoza umshumayeli emgodleni wakhe usiphatheleni. Khumbula ke mlaleli uzosithola lapha ya kwinanda 88.4 FM mawuvula umsakazo wakho uma usefonini kunenkinga ye radio downloada i-app ye inanda 88.4 FM u YouTube sikhona ama videos siyawaposta nje kakhulu kuleli sonto umuntu ngathi uyayithola isikhathi sokuloke wenza kuloko yoba kuyilezi insuku zama holiday nje nokuba sekhaya hayi kuyakwazi ukuthi umuntu abe sekhaya siyazama ukuloke siphungula sizama ukuthi sidijele lapha ku YouTube sikhumbule kuphakameni sikhona ke live ku Facebook othi sikhumbule kuphakameni uzosithola lapho ku live sikhumbule kuphakameni
bayangibona abangibonayo nje manje nomshumayeli bambona inamba ke ka WhatsApp 0687649969 inamba ka WhatsApp 0687649969 ngizoyifaka nala ku Facebook mshumayeli usiphatheleni namhlanje angibonge Thabo Sambethu mfowethu ngibonga naloko umkhokeli eclip oyifakile kamkhokheli ekhuluma indaba enkulu indaba kaShembe ngakhuluma ngokukhanya la okwabona uThabethe indaba kaShembe isimangaliso umkhokheli ukhuluma ngomfundisi ozothandazela abantu engabona phezulu kwentaba yenhlangano ngawo lo mthandazo inkosi yathi abashumayela abasukume bame ngale kweyiguli kwabanjalo njengoba ke desha umkhokheli kwathi mase kusuka lawo madimoni umkhokheli abekhuluma ngawo kwanentombazana eyahamba nedimoni abazintaba ke iyiwa intaba yahamba yakhalakathela ngale kwamatshe ingabonwa yilaba shumela babelinde ukubheka laba abantu abazothathwa imoya le yamadimoni ingene khona kwathi mase kufika emadokodweni njengoba kadesha umkhokheli behla bengene emadokodweni kwase kutholakala ukuthi unoyibani akekho la obehambe yothandazelwa phezulu kwentaba hawu unoyibani kwase kuhlatshwa umkhosi phuma inhla isuthi bheka phezulu kwentaba yayizungeza intaba phezulu hayi ayitholakali lengane kanti kwase kusihlwile vele kwase kuvunyelwana hayi intatha kuse kuseni ngabo 4 laba ake kuphinde kuvukwe futhi kuthungathwe sokukhanya ke manje sikhuluma ngomfundisi lo engabona owayethandazela abantu simanga hawu kwathi mase kubhekwa na intombazana khona lade kubhekwa khona izolo hawu osazana yabuzwa sibhekile la izolo kwenze njani ithi inkosazana ngazi ngizibone la ngiphaphame khona ngilapha phansi uyakhomba khombe esiqhotsheni samatshe phansi enhlangakazi kodwa ilimele ithi ila ngiphaphame khona lapha pho bayalunguza kuleliwa pho wawu njengoba uhlezi la nje wawusuphuma kanjani uphuma la simangaliso ithi kuqhamuka inkosi la yona lesiyikhumbulayo yavela lapha phezulu ithi bimila ngoba seyimi phela phezulu kwewa ikhomba phansi la ithi ikhona ithi inkosi ivele phezulu lapha yangila uthi yayisithi uzobambelela kule ntambo yayisikhipha ibhande le morning gown ngazi noma kuzwakala kahle lokho ibhande lele libopha morning gown yalehlisa ithi lengane ngilibambile selufika la yayisingidonsa ngalo ngabila ngiyangibekala njengoba ningithola nje umfundisi ongabona usekhona nanamuhla akaze ahambe usekhona nanamuhla indaba enkulu le yenkosi langa engangezwe kuthiwa hayi impela Osteisen izindaba ababexoxelwa zona lezi bagcina bengayibhalanga bethi this is impossible yabona kabelungu ke bathi this is impossible uthiwa hayi intendela ngifuna ukwazi ukuthi siyantshala ukuthi asikhona bezwa ngofakazi hayi babona Osteisen hayi asingakubhali lokho sekuba inhlanhla ukuthi nikhona mshumayeli nibuye nezindaba nizikhulume njenga umkhokheli uthi wayekhona enhlangakazi wakubona ukuthi nokuthi ngoba ezinye zibe isabhala indaba isali ezinye ke nezabhalwa ke
siyazi amaphepha kababudloma amanyala ahleka kodwa ke sesuke sithembele nina ukuthi hayi yabo nje le bese ngiyikhohliwe kanti ngake ngayizwa impela ukuthi Ntombazane ithi waqaqa intambo yegawu nathi bambelela lapha cabanga intambo emfishane kanjani kodwa yaluleka phansi emaweni phansi uyamdonsa uzombeka la inhlayiso uthi yamthola khona phezulu kwentaba ingane kwandaba kasho ngoba uma uyibuza ngempela uthi hawu wena ke kade ukhona ngiyeke mina ukuthi hawu engani izolo sambela njela ube ngekho uphuma manje ufike khona impela manje kungekho kulunguza ke emaweni lapho ngoba akubonakala ukuthi khona umuntu osengangena emaweni kodwa ayinamiyocu lengane ukuthi kethi lapha emaweni idonswe ngentambo engathi ubreakdown modonsa imoto lapha ngoba kuthiwa ithi abambelele yasiyakhuphuka intambo nje hayi ukuthi wayidonsa yafinqa kanje yamdonsa yamuthi hayi ngobunzima simangaliso sale umfundisi ongabona sikhona namhlanje hayi siyabonga mshumayela hayi awuqhubeke nanje manje ke indaba enkulu lesikhuluma ngayo nesiyikhumbulayo ilanga izizwe eziningi ngaba zikho namhla ukube ilanga lalingekho ngikhulume nje hlale ngikukhuluma lapha obuka esikosini kwabiyela eMelmoto inkosi umkhombisi yayinamakhosikazi amaningi kodwa umntwana womfana engekho hawu nase simanga lesi sizwe sizofa singenali ikhanda kanjani kwenze njani kwakukhona ke unkosazana wakhona wayendele kwezinye izizwe wayibika le ndaba enkosini hawu baba ngiyadumala lapha ekhaya kwethu umfowethu akanabo abantwana babafana noma eganiwe umfundisi lo umkhokhela bekhuluma ngayo ngabona isimanga sento hawu yini tibaba sazi uthi hayi wokuhlela umhlangano siye khona siyothandazela amakhosikazi silethe nomthandazo nje egcekeni kwahlelwa ke kwayiwa ke lapha ya kwabiyela emzini wenkosi ngithi kwaqoma intaba enkosini endala uDumezweni uma kufikwa khona inkosi intambama bese imema khamakhosikazi iwathandazela ngesikhathi iwathandazela lamakhosikazi akhona bese ibona isandla esasichitha imthandazo bese kuthi ekugcineni hawu lele yini le kwathi ekseni lo nkosazana walapha ekhaya owayememe inkosi yayisimbiza ekseni uma imizwe halalisa ebongo isemkhulula igcekeni kuthi hawu namhlanje inhlahla engaka wayeseyibiza inkosi yayisimbiza lo nkosazana wakhona kwabiyela dade wabo wenkosi engasekho uDumezweni hawu hayibo ngifuna ukuthi ngazi la ukuthi uyihlo wahamba kanjani emhlabeni ngoba ngibona isandla la uma ngithandazela omalukwazana bakhe laba ngabona isandla siyichithe imthandazo yami la kwenze kanjani seyithi ke inkosazana leya kwabiyela baba ngicela ukuthi ngilande yena umfana wayo inkosi umntana milo kube uyena ozokulandisa ukuhamba kukababa nebala ke inkosi umkhombisi ifika bese iyakubeka ukukhuluma awu baba inkosi yahamba la ingaphilile yabheka eMgungundlovu iyolashwa ihamba nezinduna njalo ke emva kwesikhashana induna zisuke eMgungundlovu zizosibikela la zizobikela omala ukuthi
inkosi iphila kanjani sithathe futhi inkulumo ngalazise ngale ziyobika ukuthi nala ekhaya kuphilwa kanjani kwahamba inkosi ingisemgungundlovu kwakhona induna eyasuka la ekhaya nendaba ezimbi nezazi ngamanga ezathi mayifika enkosini inkosi izayiphatha kabi inkosi yagcina isithathe umphefumulo wayo lezi indaba ezifikayo kozifika nokuthi induna imbe enduneni zayo la isizwana nonkosikazi Mumbe oundlunkulu wayo inkosi awu inkosi yayisisishe enduneni ezingale sukulumbe ithi hayi ngisayosithela uma iya ehlathini kanti iphethe ummese la isikhale esimbi yayisifika inqumo ekuhambeni kwesikhathi kubonakala ukuthi hawu inkosi yayisihamba isikhathi eside kangaka yathi induna ziphuma zibheka khona zayifika inkosi ingasekho uyayibika ke le ndaba la hawu uthi kwaduma ke kakhulu kwabuya kwezanene kwazanye imizamo yabisa inkosi yabekwa la uthi ke inkosi yahamba kanjalo ithi ke inkosi le yasekuphakameni esiyikhumbulayo namhla ithi cha kuyadinga ukuthi sihambe siye endlini yayo siyothandaza khona kwase kuyahlelwa bahlelwa nezingane la zazi ngakholwa njalo lezi ingane ezihlelwa la zonke njengalezi ezikhona namhla kodwa ke unkosazana lo wala ekhaya wayitshela eseyihlelile ukuthi ke zizophatha amanzi zihambe nenkosi ziye lapha eLibeni uma ifike eLibeni unkosazana wayitshela ukuthi azenze njani kwathandazwa kwaqedwa uma sekuqediwe seyithi inkosi yasekuphakameni ndaba ezitha ikhuluma nobani nomntwana wenkosi osesihlalweni okwakuyinkosi umkhombisi kaDumezweni sesikwenzile ukuhlambulula inkosi nokuyigeza esimweni yayiyiso ngale mkhuba nje uShemba yenzile ethuneni ithi ke iyona ezofika ikutshele nakho konke ke besizokucela la ekhaya sizokuthandazela iyona ezokutshela ukuthi konke kuzokulunga noma kuzokwenzeka kanjani kwadlula isikhashana esincane inkosi umkhombisi ithi yathi lele ebusuku yabona uyise engena la emzini wayo ethwele ubhasikidi owawu namaphakethe amaningana la ubhasikidi wafika wawubeka phansi egcekeni egqoka ingubo emhlophe sikhuluma ngomfundisi ongabonwa la lesithi usekhona namhlanje sikhumbula yena nemkhuba yakhe le ngikhuluma ngayo le ayenzayo phambi kwabantu ukukhanyo kwafika khulunywa ngonkabinde kwabonwa abasemhlabeni nabaphezulu komhlaba ithi ke inkosi umkhombisi uma ikhuluma ibonga la enkosini ngoba ithunyiwe uyise uDumezweni ithi wafika ubaba embethe ingubo emhlophe wafika emnandi ejabula wathi mntanami ngiyabonga ngoba namhlanje ungikhululile indaba enkulu le khululwa abantu abalelo thulini bakhululwa uShemba uma uthi Sambothi oStezeni bathi lokhu akungeke kwenzeke bakhuluma into ezwakalayo ingenzeka kanjani into kukhululwa abantu abasemathuneni bakhululwe babonwe uShembe hey ingane kwanele uthi ke uthe ubaba uyabonga wayisekhipha kulo bhasikidi ukhipha amaphakethe wabathuntutha izingane zagcwala iceke izingane wathi usuyoyithola izingane zazalwa lezi zingane phakathi kwalezo ngane kwaphuma inkosi uNkanyiso inkosi engasekho uNkanyiso ezala lamakhosi akhona namhlanje uShembe ezokwakhe izizwe ingane kwani indaba kaShembe ingane kwani indaba kaShembe
wadlula lapho wabheka eBhakanomo kwesenkosi umchitheki nakhona kwakunokubi okwenzeka inkosi ihambela udwendwe yalinyazwa odwendweni ngobhoko mshumayele le yaseBhakanomo seyibamba ungabusayiqala nakho zithi 5 o'clock sisazokwesithi ukuphuza amanzi bese siyabuya manje ngifuna uyiqala ngifuna ukuthi mawubuya nje uvela uhlale phezulu kwayo uhambe nayo sisesikhumbuzweni senkosi ilanga lamalanga eyaziwa kakhulu ngokuthi uJG Shembe abanye babethi umfundisi uShembe la eThekwini idume kanjalo okwakuthiwa umfundisi uJG idume kanjalo eThekwini siyabuya sibonga kumkhokheli Madangazela sibonga kumkhokheli Madangazela sesibuyile mshumayeli angifuni ukudla isikhathi la ngifuna sigcine siyishiya lapha endabeni bese endabeni yaseBhakanomo impela bese endabeni yaseBhakanomo kodwa usangena kuyona khonto esikhuluma of la awuthi ngisale sengiyifunda nje la inkonzo 29 January 1966 ku8 lapha indaba kaShembe inkulu kakhulu maNazaretha mhlawumbe bayoze bavela abantwana phakathi kwenu abanesibindi nesineke sokuyifunda le ndaba yenu phakathi kwethu njoba sithi singabafundisi singabashumayeli baShemba akekho naso isineke nesikhathi nesibindi sokuhlala phansi ayifunde le ndaba ngokwami ukubona sisesebumnyameni asiboni kahle asizwa kahle ngoba uShembe akayibhalanga le ndaba yakhe wayesebenza nje kuphela akazange abhale lutho ngaphandle kwemthandazo nehlabelelo kodwa iqiniso lobuNazaretha akalibhalanga mhlawumbe wayethanda ukubhala kepha engenaso isikhathi ngoba wayehlala eyaluza nje njalo ngakho ke uma nithandaza ningaboyeka ukucela kuNkulunkulu kuba aniphe abantwana abanenhliziyo efana noShembe abanesineke nothando ikakhulukazi abanesibindi sokuyifunda le ndaba yenu ngoba izindaba eziningi ukuthi ngaphela amashumi amathathu eminyaka ikhathale ukukholwa ke aqala ukufika emhlabeni njengoba kufikile nje kini kodwa kuye kuhambe isikhashana bese kuyakhathala abantu bese bephelelwa amandla babuyele emuva kodwa nina nisazama namanje ukuba nibe njengayo ubaba inkosi ilanga le eseyinsukwini ezesikhumbuzo saso namhlanje njengoba nje sikhona iyo le eyayikhuluma lamazwi ngesikhuluma yona le ndaba le yokuthi yathi impela bocela abantwana ngoba indaba kaShembe ijulile ubuNazaretha lo bafika nabo njengoba isho inkosi ithi akabhalanga umongo kahle lento itheology yayo kahle umongo kodwa ikhona yona ukuthi ufuna ukufundwa nje esiloku encengiwe asiyathemba uNkulunkulu uyoloku esikhumbule njalo isikhathi ke manje sithi 5:12 hayi Shumayeli ngiphinisela kwena kuze kube leyo nkathi siyabonga Thabo Sambothi mfowethu njengoba inkosi ikhuluma ukuthi iyadinga ukunakwa le ndaba ibhekisiswe ifunisiswe ave kulukhunike nokuyifunisisa ngoba nalaba esithi benza iresearch benza uphenyo hayi ngeke bayiphenye bayithole ngoba inalo yamfundisi ongabona ogila ile mkhuba eminingi le okhuluma ngayo ukuthi uprofessor uStation uthi hayi lokhu ke kwakungeke kwenzeke zinjalo indaba zikaShembe khona ezingeke ozizwa uyibona ukuthi hayi ngeke kakhulukazi mawufundile yabona mina ngine PhD in science nguso science nje so ngako lento it's impossible ngoba
the force of gravity, the law of the force of gravity, yabona ke mase khuluma zonke lezo zinto ubona ukude kakhulu ke nale impossibility iningi kakhulu yabona lento esizama ukumtshela yona asikhohle kakhulu usavele wayifaka esikoleni ngeke asayithola yeke uzosho athi lokhu kangizange ngikufundiswa ephasela iBhayibheli ayiqeda wethi nya kodwa lokho angikaze ngikufundiswa so ngesingaya akukho lento enisho nje into engekho sibe sikhuluma ngoba kukhona lo mfundiso ongabona angakwazi ukumbona yena angeke futhi ezwe lutho liqhamuka kuyena thina ke sizwa lo ongabona nansi indaba la inkulu khona ukuthi ingenzeka kanjani into nje umbuzo thina ke sinazi impendulo la kushema la eBhanganoma esizweni senkosi umchitheki wakwaZulu kwenzeka isiga kuyo inkosi umchitheki kwayiyona kuqala ehamba ngesikhali endwendweni lokhu uzwa amanaza lethu Shembe wathi indwendwe kayihanjwa la ekhaya ngoba ulimala nje unganakile kuthiwa kuyadlala nanga umuntu efa kwase kuba umkhokha lokhu ukuthi inkosi ihambe ngesikhali ubhoko nje kwangumkhonto kwangisibhamu njalo uma inkosi ihlala esihlalweni eyayilandela yena umfana wakhe ehlala esihlalweni kuhambe ngoba kuyalashwa la ekhaya kuthiwa lo mkhokho uyakhishwa ukuthi ungaphinde kwenzeke kuhambe kuyodindeni inkosi ifika isale futhi khona zaze zaba isithupha lezi insizwa kanti la kwahamba kwakhona udadewabo wenkosi oganayo la egane khona bese beba amaNazaretha seyithi inkosi ubabilanga eyayikwaBheka uZulu kwaMkhwanazi la eMtuba useyikhuluma le ndaba uthi hawu baba lapha ekhaya sebephelile abantwana bakamfowethu kwenze njani esihlalweni mehlala nje kuba nalonto uyise wahamba kanje umfowethu umchitheki wangizeka kanje ithi inkosi awuwokuhlele sambe siyothandaza kwanjwa nalo mfundisi ongabona lo mfundisi akangatshazwa lo mfundisi ngoba akabona kodwa khona lapho engabonwa edelwa kodwa uyawenza umsebenzi kwalungiswa ke yafika inkosi le esiyilandelakho yafika eBhanganoma lapha enkosini umchitheki yakwenza lokho ekwenziwa la eNazaretha kuhlanjululwe kugezwe kukhuzwe lo mkhuba nomhlola osegcekeni ekhaya onciphisa abantu kwathi uma sekwenzekile lokho yithi ke inkosi yasekuphakamini enkosini yayikhona esihlalweni ithi ke lokho sesikwenzile indaba ezitha thina ngokwethu sesikuqedile uzofika ke kodwa uyihlo akutshele konke sikwenzile noma sikwenze kahle uyena ozofika kusho noma lokho ebesicela ukuthi kuzokuphele uyena ozofika asho ukuthi kuzawuphela ingane kwandaba kaShembe ukhuluma indaba yomuntu ongasekho umhlaba wonke lo ukhulumani othi namhla uyidimoni Shembe wasikhuza thina wathi obaba singakhulumi ngokuthi bayamadimoni singababizi ngabo ngoba yibona abantu abaziqiniso ngaphezulu kwethu thina esila emhlabeni kwadlula insukwana inkosi ifikile yawenza lo msebenzi eBhanganoma yafika inkosi inzalo kubantwana benkosi umchitheki yathi baba ngizobonga ngithunyiwe uthe ubaba angizobonga ukhululekile la ekhona ugezekile futhi nabo bonke abantwana bakhe wayesethi lapha ekhaya ngeke kuphinde kwehleke lokho njengoba kuze kube namhlanje akukho lokho kwehlela lapha eBhanganoma kwesenkosi umchitheki kuze kube namhlanje kwavalwa ubani kwavalwa umfundisi ongabona lo esimlandelakho nguShembe
lo wena umchithayo uthi hayi ngeke kwenzeke lokho ngisho ukuthi ke sambothi mfowethu lokho esikubabazakho sibabaza into yokubatshazwa sibatshaza into yokubatshazwa njengoba inkosi isho ukuthi bekufanele ukuthi kulotshwe okuhlupha kho ke yikho lokhu engikhuluma ngakho kunakwa kwaziwa abantu abangafundile noShembe wayekhuluma lokhu futhi ekwenza kubantu abangafundile kodwa bakukhohlwanga laba abafundile kukhona ukungabaza ekwazini kwabo abakubona kungaphezulu kulokho okwenziwa uShembe abakubona kungaphezulu kulokho uShembe akwaziyo nasitshela khona manje ke inkulu le ndaba edinga khona ngempela njengoba inkosi isho ukuthi inakwe le ndaba le ndaba le kaShembe impela nje injengobusho Mshumayeli mawuthi isuke yaziwa abantu abangafundile bathi mase beyikhuluma bese ithatheka kancane ngoba labantu lamaqaba njalo bese kuthi laba abafundile abayiwona amaNazaretha kwabona futhi uzwirathi esifune lapho uthi uNkulunkulu anipha abantwana nithandazela abanesineke nansi yindaba manje ngathi abanaso ke isineke laba abafundile asinako abamanje banesineke seinto zabo iqiniso abanaso isineke sento kaShembe manje ingakho kushuthi wathi bathandazeleni nibacele abazoba nenhliziyo efana noShembe aphinde futhi babe nesineke sokuyifunda le ndaba bayifunisise bayilandele lento manje inkinga ifika ibe lapho ukuthi engathi kunenkinga saziningi zona izifundiswa kodwa azinaso isineke cha sokuyifunisisa le ndaba uma kukhona usazoqhubeka lapha uma kukhona onesineke uyayicubungula yona le ndaba kaShembe ayibona ingalungile kwakungafaneleke lokho hayi inkinga ukuthi wakwenza ke lokho ngoba mawakwenza ingoba wayengafundile uyayizwa indonto uyaqhathaniswa manje ukuthi akufanele yena ngesikhathi sakhe enze kanje ngoba wayengayanga esikoleni manje isikole sesibe samtshela enye into ukuthi hayi le nto lenziwe uShembe it's impossible because hey yabo ngiyangizizwa phela imfundiso ziyazithi ukuthi ningayikhulumi lento ngoba ngokwesayensi noma ngokwani ithi lento ibe siyashayisana nalento enziwe uShembe nakho uboy awu nazi nesifundiswa ke manje sadayiswa isifundiswa sakithi ke manje nazo safike sasidayile uselapho nje uthini Luke 10:21 ngiyabonga Nkosi ngoba lokhu ukufihlile kwabahlakaniphile wakuveza kubantwana ilapho ke la indaba ikhona inazo 31 July 1965 ngizithatha lapho kwisahluko 25 futhi ngithi ke ningakuphamba kuyisa ukuhamba kwakhe uShembe inkosi ilanga le noma nenzani nibofunde ezincwadini ukuthi uShembe wathini noma nithethe amacala niwathethe ngokunjalo ukuthi into enje wathi uShembe yenziwa njani ningawathethi ngokuthanda kwenu kungathi ngoba icala ngelendodana yakho uligqibe noma ngelendodakazi yakho ulishonse phansi ngoba uzixabanisa noShembe uzixabanisa nokukhanya nobungcwele noNkulunkulu noma isono singesikayihlo ungazifihli ukhuluma wona leyo nto ukuthi impela uShembe uneqiniso so noma nithetha amacala ungathi ngoba hayi lengane yami leli ngizoligqiba mina uligqiba nje kodwa uShembe uyabona nako okulukhune okuwusizo lo mfundisi lo ongabona uyabona wena uthi hayi ngizokufihla lokho baba ngeke bakubone kanti uyayikhohlisa kakhulu indaba kaShembe ke le sibonge esifundisweni uadvocate uMnyando TH Mnyando okuyena yabona ke ifundiswa wasiqoqela noma uMnyando akazange lokho enza into eningi
wathatha amazwi enkosi njengoba enjalo waqoqa wawahlanganisa wasusa ngala emakhasetini wawabhala phansi finish wenza into esimple into emnandi kakhulu yabo manje sithi inkosi yathi sithi inkosi yathi mama ukuthi udlento uyabotshwa nawe ikhona icassette shona khona ama CD cassette udlale lapho uzoyizwa manje umnyandi wayesebona ukuthi no abuya ngazwakali kahle yahlohloza kunjalo lento izohamba ilahleke iphele iyakhulumiswa ngcono nje angiyifake phansi ngiyibhale ukuze sokwazi ukuthi siyithole njengoba silo sasikwazi nathi ukuba nento eBhayibheli lethu sivele sivule nesithi page bani nakho inkosi yathi okumnandi kakhulu manje ngizokutshela egazetini ufike ulilalele kusuka ekuqaleni kuze kuphela ihour lonke ufuna indaba eyodwa nje lencane kanti manje sengivele ngithi lapha chapter 13 awuthi ngufunde lelo 13 ithi ushambe ufike kulelizwe sekucishe konakale ukuba akafikanga ngabe mhlawumbe akusaziwa into enhle nembi ngabe zonke izinto zinhle nokubulala umuntu ngabe kuhle nokweba ngabe kuhle nokudlwengula ngabe kuhle ngoba amakhosi amhlophe asehlubukile asehlulekile ukuphatha abantu umthetho awasenawo bonke abantu abakhula ngaphansi kwawo bavama ukuba izigebengu nabantwana babo baba izigebengu baze babe ngcono laba abangayanga esikoleni kusekuphakameni kuphela lapho kusenabantwana abasabayo ukwenza ukubi inkosi ilanga le ikhuluma lento kade siyikhuluma ukuthi abantu mabeke bafunda njengoba ishithi nalabafundile ibona abavama ukwenza le into engasile iyayibona le nto ukungawesaba umthetho wasegcekeni nje ekhaya ungawesaba umthetho wenkosi endaweni oyakhela ungawesaba umthetho kaNkuluNkulu ekuqala kulabo abantu abafundile uyabona namanje ngike ngahleka masubuka lama video kusemhlanganweni entabeni eKenani ukuze kucace manje kuyavela ke lapha sekukhona noma restaurant esontweni kudliwa ngo-fork and knife ubona abanye benza oma pizza ilabo abantu abafundile njalo labo inkosi ekhuluma ngabo ngeke umuntu ongafundile akane ndaba uyidlela uyiphathela amadumba akhe ubhatata wakhe inkobe zakhe uright nje ukuthi nakho ukudla thina sasikudla emhlangano usaloke ibambe lapho yayizwa yilaba abafika necofi lezi zasemakhaya inkosi futhi lezinto engadliwa ngoba ziyagulisa yakusho futhi nokuthi futhi noNkulunkulu zimchelisa kanjani lezi zinto eziningi baye ngihlekiswe le fork and knife kuthi ngiyayibuka iyadliwe kodwa leli bandla kuthiwa yibandla lesintu yabona makukhulunywa ngesintu kukhulunywa ngesiko kuyisiko thina ukuthi adliwa ngesandla sokunxele kudliwa ngesandla sokudla bebesishaya ngisho gokuthiwa hey wena ngesandla sokukopa besho kanjalo manje mase umfica ke amaNazaretha esehleli esedla ngo-left uyabona ukuthi isiko phakathi esontweni angikhulumi ukuthi restaurant uphakathi esontweni kwakunesizathu futhi kwakhona lokho ukuthi kuze kuthiwa ilento eshiwo ulo uKholenso lo kade sikhuluma ngaye offer ukuthi uKholenso lo wathi usobantu wathunya ukuthi akashumayeza abantu wagcina ejene hawazi ukushumayeza abantu abaphila impilo kaNkuluNkulu ngoba abantu futhi kushuthi abanenhlanhla ngazi wabeka kubantu abanjani ababe seyilaba ya impela bezulu lesi esimsabayo umveli nqangi abasenobunono abasenayo ubuka zonke lezi zinto ukuthi labantu abadli ngo left badla ngo right bafuza ama-Arab nama-Arab lento sesibone kuona amaSulumane yebo enzakala futhi kunesizathu isizathu salento senhlanzeko ukuthi isandla njengoba kuthiwa isandla sokukopa nje isandla sokukhohlwa ukuthi siya ngemuva into uyakhohlwa isona ngale into esenza ngale uyakhohlwa iyona awukwazi ukuphinda usithathe usifake emlomeni lesi sireserve is about hygiene impela manje uyibuka lapho yonke lento lokho manje sengiyabuka abantu ukuthi
sebabuka lento eyenziwa lesizwe samanuku kangaka bona bayi-adopt abayithatha bayifaka esontweni ayi isilahla kokugcina ke manje ngoba njalo ukufuna wena uthi ayithuthukisa into kodwa ubona ukuthi uthatha into uyifaka ehlathini injalo hayi umshumayeli ake siqhubeke silanda nje indaba yokukhumbula njoba sithi sikhumbula inkosi ilanga sikhumbula umfundisi ongabona sikhumbula indaba enkulu enkosini umzwa amandla ngisho uShembe ngithe uShembe wafika nokukhanya ufika nokukhanya yonke indawo phansi komhlaba emhlabeni naphezulu ekukhanyeni la ezweni lakithi eMkhomazi kwakunezimpi eziningi kungalwa amakhosi kulwa inkosi eyodwa yilwa ngezigodi zayo zilwa igodi kube indaba enkulu inkosi laphana undaba ezitha umzwa amandla wakwaMkhize ilamu lenkosi ibizo sayitsheni namaphoyisa obrigadier abakhulu kuyihlalwe phansi nezigodi zenduna zonke hayibo impa iphele ngoba sazi into ebangwayo la ukuthi kwenze njani ngikhuluma ngomfundisi omkhulu okwazi ukulamula onguShembe sebelamlile bonke bahluleka kwahamba isikhathi eside kulanyulwa kuyaliwa lesa sigodi sisilwe siyalwa kuzobikwa enkosini amaphoyisa aphuma akhuza umsindo hayibo kahleni kwathi ngo1971 kwakumashi inkosi ngomhlanganise ekhangela iyafika inkosi le umzwa amandla isekhaya emzini wayo noma emzini wayise kuthe ebusuku ngelinye ilanga izwe inkomo ibhonga esibayeni kabi kanti ihlatshwa ngomkhonto la esiphangeni baphuma babheka esibayeni bafika umkhonto umi esiphangeni senye inkomo kwakhohlakala ukuthi ulo muntu ogwaza inkomo esibayeni ebusuku bani kwenze njani yaqedelwa lenkomo kwaxoxwa kakhulu yezwakala lento isigodi sonke hawu kwenze njani konkosi uma kuba nje kwakulwe igodi inkosi yalamula akulamleki sekuyisesiside isikhathi kwathi emveni kwalokho yaphinda inkomo futhi yabhonga esibayeni isihlelo umkhonto la enhlala amagwababa la esinini ayisakwazi nakunyakaza kanti lento ela ekhaya kwenze njani aqedelwa leyo nkomo kwathi emveni kwalokho kwase kuzwakala amahemhem ukuthi njengoba bese sibayeni nje laba abayizitha zenkosi sebefuna yona uqobo manje bazongena endlini hawu ithi inkosi sekufunwa mina ngibe ngenzeni ngifuna hobani egodini zenkosi lezi ezilwa ehlala ilamula njalo yayisiyacabanga inkosi ukuthi konje ngizokwenze njani yipi induna le ngahamba ngiyocasha phansi kwayo kwakukhona induna yakwaNdlovu eyayikholwa lapha ekhaya uNdlovu kwathi uma uhwalala ngaleli langa inkosi ezwe ngakho lokukhuluma yayisiyanyonyoba inkosi yangena necapha kwaNdlovu hawu indaba ezithe ebusuku kwenze njani yathi gatsheni ungabusabuza ngifihle izofihlwa kanjani inkosi endaweni yayo yathi ngifihle yeyilanda inkosi awuzwanga ukuthi enyangeni edlule ngaqedela inkomo yayikade ihlatshiwe la ikwazwe la esiphangeni uthi ngezwe indaba ezethu namhlanje ke enyangeni edlule phakathi nesonto ledlule kade inkomo ihlatshwe la ehlaba la enhlala amagobaba naye futhi ngayiqedele namhlanje ngizwa amahemhem ukuthi sokufunwa mina ke manje uthi ngifihle gatsheni yabuya ingondo ngokusheshsha enduneni ugatsheni yathi cha kulungile indaba ezethu munye umuntu ofihla abantu Shembe hawu
izwe likuzwakho lokukhuluma sikhuluma ngomfundisi ongabona lo inkosi ekhulume ngathi namhlanje yakubizwa inkonzi yabagulayo bazothandazela umfundisi ongabona ongushembe kwathi ngalo lelo langa ebusuku uGatsheni wabheka amagxaba akhe empahla kuthi inkosi ngizoyigqokisani siyahamba kusasa ekseni kuzosukwa ke emzini wenkosi la inkosi yakhe khona noGatsheni kungenwe emabhasini kubhekwe eMkhomazi station kuyothatha isitimela esiya le eMampondweni siye sezela isitimela la bezokwehla khona mase behle sezela bazobheka imoto eziye ziyofika ekhangela la inkosi ikhona lo mfihlo wabantu uGatsheni akhuluma ngawo munye umuntu ndaba ezitho kwazi ukufihla abantu ushembe kwaba njalo kuseni ngakusasa abagibela inkosi igibela nazo lezi zitho eziyifunayo zezwe layo phela nansi yaye kuyafika lapha ya uGatsheni useshaya amathikiti estation kubhekwe sezela kuyehliwe sezela nazi imoto ziyangena zayizababeka lapha ya ekhangela makufika ekhangela amakhosi ke lapha ekhaya kuphakamina aphathwa kahle ayaziwa yahlonishwa futhi Gatsheni uthi ngihamba nenkosi yakithi bayihlonipha inkosi bayibeke kahle inkosi manje iyathanda ukubona inkosi ihluphekile ifika nini inkosi ifika olesibili emini kunomgidi ngolesibili kusemini kodwa kwathi makuphela umgidi uNdlovu lo abese isondeza inkosi leya kwaMkhize enkosini yasekuphakamini baba ngihamba nenkosi yakithi izobona inkosi babingelelane indaba ezithu baba ithi inkosi yasekuphakamini inkosi ithini ithi ke inkosi yakwaMkhize baba ngihluphekile ngihlushwa izimpi ezweni lika baba sengilamule ngalamula akulamuleki biza makho imantshi ezinkulu ngibiza osayitsheni lonke izwe kuzokhulunywa induna zezigodi azizwa sengehlulekile sengizoyibika enkosini ukuthi namhlanje sengizwa kuthiwa kufunwa mina njengoba ngilapha nje angazi ke ukuthi ngenzeni kodwa isizwe sami sesifuna ukubulala mina qobo lwami thula inkosi yasekuphakamini khuluma nomfundisi ongabonwa owabonwa uNkabinde wathi kuze ukukhanya wathi uphethe ukukhanya lo okokhanya saphansi komhlaba kukhanyisa emhlabeni nasezulwini ithi ke inkosi yasekuphakameni indaba ezitha njengoba inkosi ifikile la nje izohamba nini kwakuyintambama vele ngolwesibili ithi ke inkosi yakwaMkhize baba kangazi ukuthi ngizawuhamba nini yayisithi ayothi inkosi mayisihamba ke ingitshele kwase kuba olesithathu kwahlalwa ke ngolesithathu kwathula kwayolesine yaphuma imgidi kwabukelwa imgidi usethi ke undaba ezitha kuGatsheni Dlovu nduna angazi ingane ezihlezi kanjani ekhaya nokuthi zona zisaphila noma kumi kanjani kuloko akufunwa kwami yilezo zitha zami ngingazazi bengicabanga kusasa olwesihlanu ukuthi ngithi qhu ekhaya ngiyobheka ukuthi izingane zihlezi kanjani angazi ke inkosi mayithi ithi qhu ekhaya izophinda ibuye yini kwathi makuphela umgidi ngalo lwesine lolo uGatsheni wayesesondela nenkosi enkosini yasekuphakamini baba angazi abantwana bahlezi kanjani ekhaya bengithanda ukuthi ngiyolunguza ekhaya ukuthi abantwana bahlezi kanjani ithi ke inkosi yasekuphakamini ikhuluma ngendaba yalempi esezweni lenkosi umzwamandla wakwaMkhize uthi indaba ezitha namhlanje lempi izawuphela lempi
izawuqedwa nguwe. Awu yaphakamisa izandla inkosi yathi awu baba sengehlulekile mina. Kusekho nje ngingalikhipha manje ngihlulekile. Yathula inkosi yasekuphakamile. Yayisethi indaba ezitha namhlanje wena uzoyiqeda lempi. Yathi uyabona njengoba uye ekhaya nje awothi uma wehla estopini lapha ibhasi izoma khona uya emzini kayihlo imnikeza manje eyikhali zokuqeda impi. Ithi ungabe usahamba ngendlela uya eya emzini kayihlo ithi unhlanhlathe. Ithi ungahambi kancane uthi ugijime uthi umemeze ho hayi indaba bu ushaya izandla. Yathula nje inkosi yakamkhizi yathi kambe yini yona ezoqedini kuyo yonke lento engitshelwa yona. Yathi uyabona ke uma wehla ezweni lakini ungahambi ngendlela unhlanhlathe bese uyagijima ushaya izandla umemeze ugijima uye ekhaya kwakho uthi umemeze uthi namhlanje impi iphelile ushaya izandla godukani niye emakhaya uziyongena ekhaya yobe usuyiqedile leni. Hey yabheka phansi inkosi yathula yathi akanginiki lutho lo muntu akukho nezwi elizolitshela abantu ingenza lokhu nje ngizokwenza kwate ngizofika ngichele mhlawumbe ngenza lutho. Uthi manje ngizokwethi mangehla nje ngenze lento zona lezi zitha abantu laba bangifuna engabazi ezweni lakithi bazongibona yimi lokuthi sengibuyile ngoba phela ngeqe ebusuku nasekhaya. Yobuyiso iqedile kwalalo ngolesihlanu kwavuka kwangena esitimeleni esezela sabehlisa eMkhomazi nanka amabhasi nampa labantu bezwe lenkosi bangena yangena nenkosi kwathi makwehliwa inkosi yakhumbula uyayitshela uGatsheni wenze njengoba inkosi ishilo. Ngoba sikhulunywa la ngomfundiso ongabona owenza zonke izinto lezi ezimpossible kwabafundile hayi ngeke ke le ngoba phela makuthiwa ngumuntu nje ukuthi hawu akasanginiki nalutho kanti angiboni unginika amabutho amaningi amabutho azoqeda lento azoqeda lento lawe singawaboni lawe siwaphikayo lawe siwaphikayo yehla inkosi ezweni la kuyo eMkhomazi hayi phesheya khona la kwelakithi yehla yanhlanhlatha nansi indlela ekhaya yanhlanhlatha yagijima emaqeleni inkosi yashaya ihlombe godukani niye emakhaya yagijima njalo ekhaya impi phelile godukani niye emakhaya bathu ababekude bathi ubani lo ababekude bathi ubani lo luhlanya luhlanya laba ababehamba naye inkosi labathi hawu kanti inkosi siyahlanya yini hey iyenzeni manje iyenta enhlatha nayo nje indlela ithini iyabayayizwa ukuthi akuhlanya ke lo yahlanya yaphela ngalelo langa impi sambothi kuzobe namhlanje ushambeke lo ayi nangiya lapha ya ku Facebook uPastor B uthi ameni sabathe lihle kwabangcwele 1910 1976 Pastor B undisi siyabonga othi sizwe ne voice note yakho la umfundisi uPastor B ngiyambona ukhona la ngiyambona uPastor B ukhona la ku WhatsApp nangu Bingela sibingelele kuseni sikhumbula ekuphakameni ngiyabingelela abaholi bami lapho leni khona kwinanda FM namhlanje sibonga uNkulunkulu sithi sabatha namhlanje inumber plate yosuku Exodus 35 sikhumbula usuku lesabatha ungcwelise ungenza umsebenzi ngalo sithi sibonge kuleli sonto emlazi bese nesibusiso senkosi unyazi ade ivakashele khona izobona abantwana bayo siyabonga kakhulu bekugcwele kungahambeki lapha eMangosi stadium kungahambi
bambeka inhlobo. Siyabonga kakhulu isibusiso silethe ngoDisemba. Inkosi siyabonga kakhulu. Bese sikhumbula ke igeza lensizwa ubaba uJG Langa akade kwisikhumbuzo sakhe kuleli sonto. Siyabonga kakhulu baholi email uPastor B Ndlovu wakwaXimba lephansi eKithoridge lapho le khona kude ubuyazinze khona endaweni yaseMlazi. Siyabonga kakhulu. Sithi wonke amaNazaretha wahlangane abe munye njengebumba likaSimende. Okwani ukuxabana amaNazaretha, okwani ukuxabana amakholo, okwani ukuxabana Zayoni, okwani ukuxabana amapress maweseli, okwani ukuxabana amabandla amaningi agcwele emhlabeni. Kodwa benikhuluma ngokukholwa. Ukukholwa makube senhlizweni kungabi seyivathweni. Uyigqoka ingubo emhlophe nenhliziyo bemhlophe ngaphakathi. Amen from Pastor B Ndlovu. Amen. Phansi beKithoridge kwaXimba. Mfundisi. Siyabonga yabona ke mase sikhuzwa nawe wena. Hayi siyathemba ukuthi uNkulunkulu nawe ukuphathisile ukuthi awukhulume nalama Nazaretha wemfundisi uNdlovu. Mhlambe wena azokuzwa. Siyabonga mfundisi. Ngisekhona lapha yangibamba ngala nangala. Nangibabuhlongwane. Uzivula lo siya 46 uthi abantu bamba bhujiswa ngenxa yokuswela ulwa. Hosea 4 verse 6 abantu bamba bhujisa ngenxa yokuswela ulwazi. Akabonga umenzi wezulu nomhlaba. Amen. Awu siyabonga lapho babuhlongwane. Imini yesabatha ibenhle wabangcwele. Ubanike lo. Umkhungo. Siyabonga mkhungo la. Ethulani mkhungo. Yes. Uthi imini yesabatha ibenhle kwabangcwele. Ngibuyele ngala ku Facebook. Lucky Dubo uthi sanibonana ekseni estudio ngesabatha. Cha ulive uvela kahle siyabonga futhi sambothi ngo live. Hayi yabona ke Dubo. Ngithanda into enjena ukuthi makhamba kahle usho mangahambi kahle usho. Singalo sithi khamba kahle kanti kuyabheda. Sithi yabo manje uyasitshela ukuthi cha kuyabonakala siyabonga. Nangi uPastor B lapha uthi siyabonga sidonsa phansi eKithoridge kwaXimba. Sikhumbule kuphakameni besibusisiwe la eMlazi sinobaba. Unyazi la eMlazi molo lapho mina nginani until 6 isabathe elihle kwabangcwele. Pastor B wenza show Pastor B ukuthi makwenzeka bethi kuyahiqiza ku WhatsApp kodwa ku Facebook ngibhalile nakhona bazongithola. Yonke indawo. Sibonga kakhulu Pastor B. Bakhona ke nabanye khona la ku Facebook. Athi ngibo. Mamutse Kapa. Kuyavukeka. uLuka Daniel Sizwe Qwabe Nkosentsha Mzukulu kaDele Mazwet naye ukhona bakhona abanye nje bakhona impela la ku Facebook Mandla Zulu ukhona Mbuso Mchunu ogoli ukhona Sibusiso Ngubo ukhona Igumgedlela Shumbuzi naye ukhona Zak Mbu ukhona Yizi Jesus na ukhona Umyeni Mti naye ukhona hayi isidumele eMantsumpeni manje isidumele eMantsumpeni manje ake ngibuyele la encwadini enkosi langa 29 January 1966 ngicaphuna amazwi la ayo inkosi sekumnandi kanjalo manje siyakwazi ukwacaphuna zofunda lapha ku chapter 27 nathi njengoba silapha banenhlanhla abalimayo lolu thando lwasezulwini abalima ngamandla abo onke bangavilaphi ngokubona kwami okufushana ayikho enye indawo emhlabeni eseduzane neNkulunkulu njengalapha ekuphakameni akukho kunye ukukhonza kuseduzane noNkulunkulu njengalokhu kwenu kodwa ningakoni abantu bomhlaba kuyavama bayavama ukona izinto
zabo ezinhle bayaye bathatha amehlo abo asemhlabeni babheke ngawo izinto zikaNkuluNkulu ngeke uyibone le ndaba kaShembe nxa ubuka ngamehlo enyama ngeke uyizwe futhi uma uyizwa ngendlebe yenyama uShembe wayengumoya wayengesiyo inyama uma nikhuluma nithi wayethi sekungesihlanu efika kulomhlaba nithi wathi bantu abami sekungesihlanu ngefika phakathi kwenu umuntu oyinyama ngakwenza kanjani lokho angakwenza kanjani ukuthi afe abuye avuke afe abuye avuke kuze kube kahlanu kusobala ukuthi ngesinye isikhathi waye afike emandiyeni abe yindiya afike kumasunumane abe yisunumane afike kumashayineni abe yishayini angazi noma wakwafika yini kubelungu ngoba angaze ngizwe ukuthi ukhona umprofeti owafika kubelungu labo abafika nevangeli kuleli kumaJuda yebo baningi abaprofeti abake bave isho lento kaDuyishi inkosi kunjani ukuthi uShembe thina silandela umoya ithi uShembe wayengumoya wayengesiyo inyama kusho inkosi la uyizwa leyo ndaba indaba enkulu le nansi enye indaba ukuthi nje anithengeni incwadi nifundele 24 July 1971 kuningi kakhulu siyacaphuna nje ayi le indele othi ngifune indaba ezobafishane ekuseyona kodwa lo nyaka lo unenhlanhla umuntu oyayabona ukuthi ngihlupheka kanjena nje kungenxa yezono zami omunye akaze abone uyaya alibeke kwabanye abantu icala athi ngihlupheka kanjena nje kungenxa kaSibanibani nginje ngenxa yalowa muntu ukuba akakhulumanga kanjena akakwenzanga lokho ngabe angikho kulobu bugqili ngabe angikho kulolu sizi kanti inhliziyo yakho ayikwamukelanga uNkulunkulu ayikupha khona wakuphikisa wakulahla wakudelela wakwenza into encane wakubona ukuthi kuyalibazisa wabona ukuthi ozenzela khona wena kuhle kuzosheshisa kumnandi kuyakhazimula lokhu kwakho okwakufana nezinyosi sekuyababa awusazi ukuthi uzokunika bani lokhu uNkulunkulu owakunika khona sekukude nawe kodwa uma ucabanga uthi ngabanye abantu abakubeke kuleli banga elibi kanti cha inhliziyo yakho uma uzisola uma uphenduka ulunga uNkulunkulu usengakubeka endaweni enhle uyabona ke le mshumayeli inde kakhulu le kodwa iyakhuluma ingakho ngithi yinde ngoba mangase ngithi nje awihlaziye ngakuyiqeda kodwa uyayizwa ukuthi idinga ukuhlaziywa idinga khona ukuthi umuntu kafike ngempela khona indaba kade ngiyifunda futhi ecishe ifane nayo khona kulencwadi kodwa ngenxa yesikhathi ngeke ngisayisho kodwa ithi ayisho yona lento ngoba kuningi umuntu athi mayihlupheka akhohle ukuthi yena wenzani athi amandi yakhona into ekuthiwa ikarma bathi abelungu what goes around comes around yes ukhohle uthi sengishawa izinto engazenza mina iqiniso phela fanele ngihole fanele ngikuvune ngangikutshalile kodwa phela wawungazi ujatshala hayi ke ingakho ngithe yindeke le isidinga ukuhlaziwa yabo isinde mhlamba siyibeke siyikhumbule ngoba sizokhuluma kakhulu ngobuNazaretha siyikhumbule impela ngoba eziningi izinto ezenzeka manje noma kwakhulunywa ngazo sesingene thina kulokho ekade uthi ngokwethu ngokwethu kuthi mase kubuya ngala lokho kwethu hawu sokubuya le yanto esiyiphule thina yabona manje yinde le uthi yena wena yabo manje siyasihlanganisa wena ukuthi thina samaNazaretha uyayizwa ke uthi mase kunje sikhombele nale kanti ithina siyibangile le sithe singona ngokubuka kwethu saphambana noShembe sokubuyela kuthina manje lokusekuhlupha kanti besithi sikuthatha ngokubona kwethu
hey kanakana yethu hayi sizoyibeka le ngiyayibona inkulu ngizokukhumbuza uyibhale uyihlaziye ngoba ikhuluma ngempela ngoba umuntu uzahamba ayofuna abantu azohlola kubona athi abamhlolele cha iyazi lento ifana nokugula uthi mawugula uphume uye kudokotela kufanele udokotela akufake ipopolo akuhlole bese kunika iphilisi kadgwinya lawo unoshukela uno BP unani akunikeze abantu sebekulento ekuthiwa chronic kanti cha lo shukela nje into oyidlayo mangase uya ukudla lento lo shukela wakho ungalunga uyizibuyela izinto zibe normal into oyidla wena kusho ukuthi uwena oyigulisayo kwaphela nje nokuhlupheka ke kuye kwenzeka ukuthi cha awuhlushwe umuntu ngizihlupha mina ngezinto engizenzayo ziyabuya leqiniso seziyangivukela semna lento nje yokudla leqiniso linjalo nje wena uthi uyalungisa kodwa kugcina konakala kona koniwe uwe hayi yayibona ke iyo le ngithi indele ndaba sandile utilize Msomi amene studio sikhona impela ababsambothi sisho sonke ukuthi sikhumbula inkosi enkulu sila emzini waseNelsiwe hawu amen ukhona moya angifuni kube khona abasalayo impela Ntando Mthembu nangi naye siyambona yeah bakhona yeah right isikhathi ke manje sithi 5 minutes to 6 o'clock kunama voice note la manje awavuma ukuvuleka nginale inkinga kanti made izwakala angazi ngizowadlala kanjani ngisabathe nje ayadraya nje hawu noma mahlambisa hawu naye yavuleka kamama mahlambisa sakwazi angibingelele bahola ngibingelele makhehlame ngihambe nani ngabuye ngazomeka kodwa singiyanibamba futhi ngiba sengiphaphamela ukuvuka ngedehweni asombongo Jehova baholi bami sihambe sasafika la umuntu akahlambisa umntwana ngicela ukuthi nje bafowethu siweleni sonke batwana baNkulunkulu subona unyaka omusha imindeni yethu ngokuhlohlwana kwemindeni uJehova nje ehlise sibusiso sembathi ngephiko lakhe lasekhaya ezulwini siphephe nje yona into imicibisho nasemkhathini emoyeni emibi ivunguzayo bonke abantwana baNkulunkulu alubele uhlisuku baholi bami nesabathe elihle nentombi yahamba ngithi ayiphume ihambe yokhonza uma wami ke loyo bonke abantwana bonyazi bahambe kahle amen Amen. Amen. Mahlambisa isimanga wena ngoba uyavuka ebusika ehloba kuvukeki. Ebusika suka ehleli nawe kanti unjani? La abantu basuke khona behluleka ukuvuka wena uyavuka. Kade sina ubusika bonke. Hey, hayi uhambe nenkosi maso etohweni. Hayi asivalelise manje emshumayeni ngoba le ayifuni le voice note. Hayi ubani lo intaka babamkhulu hayi ayivumi iyayidrayela nje ayivumi sekuze kwadlale kamahlambisa le ayivumi kanti inde ngima ngiyibuka nje icishe ku 4 minutes ngeke isadlala angeke isadlala manje kade ngiqalile ngithi ngiyayivula hayi iyayidrayela nje ngamhla yavuleka seyidlala angibonge Thabo Sambuthi mfowethu sibonge kuJehova uvumile ukuthi sibe khona sihlephule la kuhlephuleka khona kubantwana bakaJehova bezwe ebebekwazi sibakhumbuze khona ukuthi sikhumbuzweni senkosi enkulu noma ngabe uyayazi kodwa khona ongayazi kukhona le ndoda engabona engapheli ekuzwayo konke esikushoyo nesinokusihluphayo ekubonayo masicela kuyo konke kusilungele ayibe nathi nje ngezikhathi zonke iphinde ivume ngokulandelako sihlangane sicobelelane futhi inkosi sibusise kulolu suku lwanamhlanje